Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi wa azimi sultani. Allahumma la nu'ti thana'an anta kama asnaita ala nafsi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa atba'ihi wa man sara ala sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal muslimun, usikum ibadallah bittaqwallahi azza wa jal wa alamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala jalla wa ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mahuli mga palanggungan haangam Islam,
itukbal sa taub puji iman sanglit pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin nagpapanjari hakatampia panjari niya, lawi na imbang sa jin iman timbang sa manusia. Siangunan kita nyusin Tuhan sin mga ginis babara pakanikmat-nikmatan. Iyari hagin hawabaran sin kita nyu asupaya hikabatuk na tupatuhan Rabbul Alamin. Wa fi anfusikum apala tubsirun. Longsin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanabinatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Atud kau pagin hawabaran. Dung-dungi ingin hawabaran. Inyan nikmat cin Tuhan katu tanyu. Wairuun yan tagdapu malaingkan in tagdapu ni Allah in yan bius niya sadya katu kataan. Kalna bangkitain tagdapu manjari yang kumakkal din di kati mga nikmat yan. Tihil katu sa inyang bilang amanat sadyasin Tuhan Rabbul Alamin katu tan. Konsumi man sin kunisa kawaundan cin nagbaktulan kan ni amin nagtukbal sin amanat marikatuktan amunin Allah subhanahu wa ta'ala amun biyata ni halom cin Quran maha mulya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sabunnal tudlong sin Tuhan Rabbul Alamin pia panjari namu imbang sa manusia sin salingkat-lingkat kapapanjari sin sarayaw-rayaw kapapanjari nikmat cin Tuhan Rabbul Alamin. Nikmat pangatud bius ka sin Tuhan. Nikmat pangdungog bius ka sin Tuhan. Inyan katan hagin hawabaran inyan nikmat bius ka sin Tuhan. Sa tumtumunta in tiap-tiap amanat biag bus sin Tuhan katu. Konsum kunisa dumagpak tayong kita paadlaw akhirat pangasubuhan da kita sa mga amanat ini bang pakainta yusal bang pakainta ini nah mga amanat kia tunay raka pakabayaan sin Tuhan atau kia tunay pari kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kau manusia tumtuma ikaw makajawab haadlaw kiamat bukun ya pa imam makajawab amun tulkinun kita di sa baranta im makajawab haadlaw kana angkan nalong sim mga mag-imumungan subay pahantapun subay pasinupun palawm sim pangatayan sim tiap-tiap siulakan sim manusia way makatabangkan niya haadlaw kana amura im makatabangkan niya imbarannya apabila im mga amanat ini tiunay in mga kapatut doon kanya ampawayroon maksud piag papanjarihan katuk tanusin Tuhan Rabbul Alamin piag bius na kat in mga amanatin asupaya sadya kita nyo makatunay simpag tag-ipon matukan nyo dahil nasabab ito mga katay mahuran haakam Islam itunay na to itukbal in salawat iban salam papanghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hinapusan Nabi Iban Rasul naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon maksud duhaing magsampay sadya sin amanat sin Tuhan dahil ha mga amanat sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya amuna illa ilaha illallah amuna Islam kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin amuna ni maksud may kita limahil maripadunya bukun hasabab cin uno bang uno sa hasabab cin kalima la ilaha illallah hasabab cin perjanjian cin kita iban cin Tuhan Rabbul Alamin amuna insa lagu piag asag duoan si mga sila nakauna piag bunuan si mga sila nakauna piag luas lungsaran si mga nakauna piag inkatam pakarajaan nila atat kala amuyaon iniupiksa nila den di hasabab yatu amuyatun sabab sa lagu-lagu may taim mga kanabihan may taim mga karasulan amuin kaya ingatan na to bang unun si matukan nila unun kahalan nila unun mga sabab manabab asabab tadda sila ilaha illallah asabab sin ka Islam amun piag papanjarihan katutan na sin Tuhan Rabbul Alamin dahil nasabab yatu dahil ha mga panghindu katutan sin agam Islam amun wayroon da maksud na to duka ing piyakari kitan sin Allah subhanahu wa ta'ala pa dun na amun na magtanom sin hinang marayaw kalna
in kita nupya karipa dunya insa kaula-ula lang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam biada kita sin sa parati sinta umak tutulak-tulak mabaya kita iban cindi mabaya wairuun darapat di dama akad in kabayanta di dama akad in kata niya angan-anganta sumampay ra kita pamaksud simpiag papanjarihan kato sin Tuhan Rabbul Alam amun pagtulak-tulak ta amun pagpakarikato sin Tuhan padunya imaguno kita amuna impapaghinangon kita sin hinang marayaw amuna impapaglutuon kita sin sarayaw-rayaw luto dahil nasa babiyat biyangkir sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtulak-tulakin biyangkir sin Allah ta'ala pagpanaw-panaw tariha dunya asupaya kita di malugi haadlaw kiyam asupaya kita di kasigpitan haadlaw kiyam asupaya kita malapas sing kasigpitan haadlaw kiamat kal na ing kasigpitan den di hadunya piagbak si manusia di makatunga sintunga sing kasigpitan hipagbak si manusia adlaw kiamat den sabab yatu wayro makatabang katutan amura imbaran nato kuno nato matabang imbaran nat apabila mga amanat ini hitunay na to hamaksud simpiag papanjarihan katutan sin Tuhan amun maghinang kita nyo sin sarayaw-rayaw luto den hasababiyat tulong sin Tuhan Rabbul Alamin den ha mga sarayaw-rayaw hinangun na to luto biyaitaan kita nyo sin Tuhan Rabbul Alamin wa tajawwadu fa inna khairat jadi taqwa pagluto kamu sin sarayaw-rayaw luto den ha mga salingkat-lingkat luto amuna impagmabuka pa Tuhan Rabbul Alam dahil na mga hikmat yung pagmabuka si Allah subhanahu wa ta'ala makapagluto kita sin sa rayaw luto makadjari mata mahinang muluto pahadarat sin Tuhan kuno apabilan mga amanat ini mataod dinatod mo pamarayaw pakapayaan sin Tuhan bukum mataod tabiya yaun hanggatos tabiya impangatod mo mausal palangga sara sa jakatan Ilima mo damikyan manjari mo mahinang ini luto pahadaratin Allah subhanahu wa ta'ala hapatin pagmabuka patuhan maita apabila immataud kiatukbal atau yulinan niya inhinang kapayan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bang ilima ini amanat sin Tuhan mataudin kia kumpitannya mataudin kia tukbal na palanggal sara damikian ikaw ra magsusun hadlaw kiamat pangasubuhan da kau hadlaw kiamat hangkan na hadlaw kiamat beta sin Tuhan Rabbul Alam den ha mga saputing-puting na piapan jari sin Tuhan di alam dunya amuna indila si manusia den ha mga ini mahinang sabab in ambuk manusia nagdala sa mapapagbutas sabab sindila si manusia den hasabab yat tulong sin Tuhan haadlaw kiamat yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun haadlaw kiamat long sin Tuhan Rabbul Alamin di namu napabistarahunin simut kangun na tambulun na sin Tuhan ununay mamistara pabistarahun wa tukallimuna aydihim pabistarahun na sin Tuhan ilima bangunin mga kakahinang nyari mataud na kayong kiatukbal na sadaka mataud na kayong kiaulinan niya halal atau mataud pa yung kiaulinan sin lima niya paharam haadlaw kiamat mag-atura ka iban sin ginhawabaran mo yan apabila yung mga kapatut atau yung mga amanat kayo mo yan sin Tuhan kaya tunay murah sabab tumtumun na to wayroon pagbaya na to bukun kita ni intagda po simbarantan inyan amanat sa Tuhan Rabbul Alamin katutat mo wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun di pamamarahi in lima mamaita sumaksi pa insikinatu makamak kita nukarayawan bedi mbah ing kahalan sin sikinatun mataud dawaha impanawon ni pahinang marayo mataud dawaha intikangnya ni pamasjid atawa mataud intikangnya paharam atawa mataud impanawon na palanggal sara hadlaw kiamat mamaita dan sing kasabunna dan sin amin rasya sing ginhawabaran sin tiap-tiap manusia dahil nasabab yato mga palangguan akam makadjariin ang gaw tak barantay ni mahinang siya luto na to pahadaratin Allah subhanahu
Subhanahu wa ta'ala makat jari resab mahinang siya atutan nu haadlaw kiamat kalna pabistarahon sin Tuhan sampai iyanun sin Allah ta'ala adlaw may ta kamu nakabistara izin nagpabistara qala antakana Allahu alladhi antaka kullasay biya bistara kami lawan amin nagpabistara hakatan biya pandari ni amunan Allah Subhanahu wa ta'ala den sabab yatu manjari ni mahinang taluto impalcin anggaw tak baranta ingkab tangan ta impag imumungan ta inkakapangatud ta impang dunguk ta inhibal sin limata inhibal sin cikita manjari yang mahinang hafal sin takwa sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin amuyan in hikmat sa lagu imbulan Ramadan magdaratung datung na marikatutan amuyan in hikmat sabab imbulan Ramadan tinha mga sarayaw-rayaw bulan imbulan Ramadan long si mga sila ahlul bulan sa lagu daraukan simbar iman imbulan Ramadan may ta makadjari indila mo habukum bulan Ramadan maka sa karayawan hambuok mambukun habulan Ramadan bang habulan Ramadan lipat manglipating karayawan manjari impangatud mo makakapakaw makaatud kaw pahinang marayaw habukum bulan Ramadan hambuok din karayawan sa habulan Ramadan manjari mo lipat-lipatun lipat manglipating karayawan simpangatud makakakaw karayawan dami ingkatan ang gaw tabaran angkan na iyan kita sintuhan wa tajawwadu pa inna khairat jadi takwa pagluto kamu sin sarayaw-rayaw luto den ha mga sarayaw-rayaw luto amuna impag mabuka unan hikmat sin Ramadan banggiyumwa na sadjen Ramadan wala da napinday dila mo manggiyumwa na sadjen Ramadan wala da napinday pangatud mo masub na umatud sin haram masub na mamistara sin haram masub na limang umunan sin haram hawala padumatong katuin Ramadan kahunahan impagyanun maglano kita singkin hawa para nato maglano wayroon yan sa in nakabak kita ni dosa in nampalcim pagkamanusia in kita ni manusia sa makasusa bangkitan nu nakarukto sara doon na sadya kita nu hakaruuntan sing kia ingatan tanin Allah Ta'ala mangangampun sing katampar to sana dahil nasabab yato mga palangwan ing kakunahan ka maglano hari padumatong impagyanon si mga kamaasan tabulat puti bakun tayo sabchin atay puti apabila in atay puti magbakiwan simbulan puti amunay ning pagyanon sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna fil jasadi mudghah wa idza saluha sairu amali wa idza fasada sairu amal ala wahyal qalb aun laung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam duhu nakukumpul halong tindaghal si manusia bang ini dumayaw yung kataan bang sini kumangi yung kataan amun yung pangatayan bang yung pangatayan ta dumayaw yung kataan sa bang yung pangatayan ta paghulaan tabiya yawn sin igil paghulaan sin jangki paghulaan sin takabbur aun da waktu hindi la ta jumangki da aun da waktu in anggaw ta baranta tumakabur ta sa bang sepyag ulaan sin takwa sin pagmabuka piaghulaan sa sin pag-iman piaghulaan sa sin hinang marew tumtumuntan mang dumayaw in pangatayan at dumayaw in kataan anggaw ta baranato amoy ni in hikmat simbulan Ramadan magdaratong datong nagat dahil nasabat lang si mga ulama uno baha imma patut hinangun ti muslim hari padumatong imbulan Ramadan hasupaya kalanuan na to impangatayanan
Laong si mga ulama yari mapatut na to hinangon supaya pagdatong simbulan puti amo ng bulan Ramadan inhang po tag 2 bulan na hinang nato kasaan na hinang nato dosa ay nakaw magparulitin nato asalin nato na hinang musa inamon hinangon ta mangayo kita mag-us-us kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ha mga hinang mapatut hinangon si Muslim hari padumatong ng bulan Ramadan laong si mga ulama at taubatun sadika insuway kita mag-us-us mangayo kaampunan magtaubat kita patuhan tumtumon na to sa laggo dosa malaggo ing kaampunan sin Tuhan tumtumon na to imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi fima yarwi an Rabbi jalla wa ala qala Allah qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya ibni adama laula ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bihi say'a la ataituka bi qurabiha magfirah. Ya ibni Adam laula balagat dunubuka ila ananis sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Ya ibni Adam laula ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bihi say'a la ataituka bi qurabiha magfirah. Tiyawag kita sin Tuhan Rabbul Alamin siyampay liyabay rin ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibnu Adam ya kaulan niya anak Apo Adam isim pagyanon anak Apo Adam muning kita uning kahalan sin Apo Adam apo na to Adam dia sujin Tuhan palom sulga sa mustahiling kita ri makabak hinang langgal sarap sin hinang sin anak Apo Adam sa unin hinang sin Apo Adam hawak tuman siya nakarugtul sarap sin Tuhan amunin nagtaubat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hawak tuman siya nagtaubat na patuhan Rabbul Alamin siyambag siya sin Tuhan patalakka Adamu min Rabbihi kalimatin pataba alayhi innahu wat tawwabur rahim amo yan nagtaubatin apo na to Adam neng kita ini bardusa meta hang putag 2 bulan wala natukyan na naman indusa na hinang simata na to wala natukyan na naman indusa na hinang kiyakaptang sindila na to wala natukyan na naman indusa na angan-angan na to bukum marayaw sampay na hinang na to wala natuk na angan-angan na hinang indusa sin 5 na to wala tanukyan na naman indusa sin sikinat indusa sin baran sa den haulong iban rahmat sin Tuhan hangpo tag 2 bulan yari kita piasuran sin sarayaw-rayaw bulan amin mga mapatut hinahon ta amuna magtaubat kita sin taubatan nasu taubatan sadika amin pagtaubat matutuod pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab may ta ing kaaunan sin anak Apo Adam mang siya makabakto sa patuhan mahinang sa period nukta itum halong pangatayan na pang siya makay ng hambuk 2 sampai siya lumaggo bang siya makapangayo kampo ng patuhan na bang siya turin na makapangayo kampunan sampai Sarah mahinang nin atay na pagtakon kalbun aswad pangatayan itum na mang mahinang nin atay si Manu siya pangatayan itum amunatin Manu siya masub siya hinang mangi mahuskaw siya hinang marayaw sa banging pangatayan ta sa wasa mahinang puti bang kita astagfirullah makapagtaubat kita patuhan makapangayo kita kaampunan makapagsunat kita makapagsadaka kita uno-uno na hinang marayaw inut at tukalanuan kata sampai humus kau imbar iman hainang mangi sumug sa hainang marayaw amo yan dahil nasabatin hikmat simbulan Ramadan magdaratong datong marikato amo yan ipaglanuk simpangatayan kita may ta ni manjari hamulan Ramadan impapuasahon tatihan sadja di ta papuasahon dilata di ta papuasahon matata di ta papuasahon pangdungugta di ta papuasahon limata ingkatampad sinang gauta barat supaya unin hikmat mahinang taluto unin luto sin Ramadan
la'allakum tattaqun. Malamud kita rin hajumlahan tim mga nagmamabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na iyan na kita sintang pagluto kausin sa rayaw-rayaw luto. Unin sa rayaw-rayaw luto. Takwa amo na yung pagmabuka pa to. Bukun sadya matawad may nang takarayawan. Makadyarin dayahan himinang karayawan. Di kakausan si miskin. May ta. Bangkaw nakapabuka hanggatus tao. Biya kau nakapuasa hanggatus. Nariyang kakausan si miskin biya to. Dayahan makakaus. Manjari niya to kawaw ni karayawan niya to. Allahu Akbar. Sa na bang hindayahan di surun sin amin in pangatayan sa wasa. Di nila tumanganangan ng biya to. Mahunit ka nila maginang biya to. Amo pa mga biyatin to, bisanin 2 at 5 mahunit at yunangon. May tas. Bukun sa to sa babsin amon di nila kahatan sa babsin pangatayan. Niyaon pa ilumi alaw niya. Nakaw ni kuno. Bangkaw nakapabuka hambuk tao. Biyakaw nakapuasa. Nawang hanggatus tao. Katluan adlaw. Hanggatus kay man tao. Adlaw-adlaw. Subhana, ang kanabunal imbayta si mga ulama laon niya imbulan Ramadan sa lago darawan si Muslim tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun sa daraukan diha dunya daraukan mo habaran mo makawa mo mayta halom sinhang putag 2 bulan nag-inom makan nakauri mo kay nga tanim pagkaunan amo yan ang sabab sinikasakita manusia sa lianuan lianuan kau sintuhan papagtahanon kau sin uhaw iban sin hapdi supaya lumano im mga hinang nyato supaya mahinang sabab kita apa bangkaw kugdanan mga uno sakit si mga diabetes atawa uno kato ko paduklo na ikaw magkaon simbeno ikaw mag-inom simbeno natuhan na nagbayta kayo mo magtahan kau sin uhaw iban hinapdi bukun hakar na sin dukto sa akar na sin Tuhan naka mo binipit karayawan dunya paparan mo labi awla binipit karayawan mo atlaw akhirat amo yan in sa rayaw-rayaw paglumba-lumbaan singkitan nyo mga katay manghuran haakam Islam amon iyan sin Tuhan sari'u ila magpiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin paglumba-lumba kamulong sin Tuhan pakaampunan sin Allah Ta'ala pakaampunan kalna inta umang maglumba-lumba pakaampunan sin Tuhan na intong baskan na sintuan pulka sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan kapag simbulan Ramadan mag-inut-inut kita nyo mag-anad-anad kita nyo intiap-tiap tayong katutan nyo patauron natin pag-istigpar natin pa Allah supaya impangatayan na to maigil lumi niya maigil mga kangian halaw niya insyaallah sumud kita nyo palong simbulan Ramadan makawain Ramadan magbakasing karayawan tanyo rin naman hadun niya sampai paadlaw akhirat insyaallah aqulu ma tasmaun astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير mga palanggungan na muhaakam Islam muna inin waktu singkitan nyo imapatut na to paglumba-lumbaan pahinang marayaw kal na tumtumun na to imagpakka sa hilupaan amura imarayaw imparaukon cintuhan amuray marayaw angkan na laong sim mga sila mag-imumungan imangi mangbawso mo sim mangi ingwa niya mangi sa bang imangi bawso mo sim marayaw ingwa niya marayaw mangi marayaw bawso mo sim marayaw ingwa niya labi indayaw dahil nasa babet to imbulan Ramadan amuna intarayaw-rayaw bulan sa bawsun tasin sa rayaw-rayaw hinang amuna impagtaat pa Allah impagpataod sin istighfar pa Allah impataod sin pagpangayo kaampunan pa Allah amun iyan sin Tuhan Rabbul Alamin in kita ni manusia la taqnatu mir rahmatillah
ayaw kamu masumu umangan angan sin kaampunan sin Tuhan Rabbul Alamin. Innallaha yaghfirud dunuba jami'a, sabunnal bunnal tudin Tuhan ampunun ning kataan isiu si imma baya magpaampun patun kita insipatin Allah Ta'ala nakapak nakaudusa din ha mga salagku tu sa magkahinang si manusia amun way natuud kaampunan kan na sintuan amun yung pagsirik kal na intaw bang siya makapagsirik patuhan apabila abutan sa sing kamatay rin siya makapagtawat pa Allah Ta'ala di na siya makawa halom sin apinar ka jahannam salama-lama ang sikpit sin kahalan sa bang siya magtawbat sin purna pagtawbat hari pa siya abutan sin kamatay unang baita ka na si Tuhan man taba wa amana wa amila amalan salihan paulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Isusulang sin Allah Ta'ala taba tina magtawbat magpinda atin na rin hay nang mangi maumpahin ang marayaw den hay nang marayaw maung palabing dayo atin na rin den haa ka mabukong buntun maung paa ka mabun den ha kura bukun ng pang-akaran ta kura maung pakura mangyakar ta bukun na maglain kita maung pastaw tina magpinda in kahala magbalik kita patuhan magbalik kita maung pakabayaan si la ilaha illallah amo na yung pagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun yung pagtawbat kuma kita imam magpasugsug kita bukun na tumbiat yung pagtawbat sa kita magpinda sing kahalan ta baitaan ta imbaran ta bang kita magpinda ri kita pindahon sin Tuhan sabang kita magpinda sa roon pindahon kita sin Allah subhanahu wa ta'ala nabang kita magpinda na den ha mga tao namun sirik kupur hinang mangi di kapansin Tuhan pindahon kita sa indag pusim pagpinda ta tugantian sin Tuhan im mga nahinang tasing kangian niya to sing karayawan Allahu Akbar nakapagsirik na yung tao nakapagkupur na yung tao nakapaghinang na sin unuhinang sa atat kala siya magpinda sin sabunal pagpinda mo ng pagtawbat yubaddilullahu sayiatihim hasanat gantian ko palong sin Tuhan im mga kangian na hinang nila to sing karayawan wa kana Allahu ghafurur rahima sabunnal tu ding kaaunan sin to mga ngampun ha mga bar hama manusia mabaya magpaampun kanya namura-murahan mga palanguan ha agam Islam amun inihangat hulat sin tiap-tiap tingkat tanyo bang mayan kita yung kataan iampun sin Allah Ta'ala impartusahan sin kita nyo partusahan sin mga kamaasan nato nakauna rin kato iban sin partusahan sin mga susungon bang man sila halom ulung iban rahmat sin Allah Ta'ala puas din dito sumalawat kita ni Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin ya rabbal alamin Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع مجيب الدعوة يا رب العالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر مجاهدين في سبيلك يا رب العالمين من كل مكان في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود والنصارى ومن أعاونهم والمنافقين والمنافقات ومن لفهم يا رب العالمين اللهم اهدنا وقومنا هذا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء